House of Apostle, Qalo Apostola. Today, 12 are not come to podcast and as of Apostle with Mlungisi. I am Mlungisi to Xolane and then Setaka, Shaz, and my troubles and Tibet is in the Gobik. Ke atom, give Nadaka, Apostola, Qalo Apostola. This is the House of Apostle. Today, we are having a round table, Riwakamo Postola, Naliba Postola, Ka Postola. Rizamani Bana Apostola, Nelikupa Fela, Baiti, so Kiloma, or Batabu Kiriki Mufi. Keto for now, Hana, Kazeno Tata, Kazeno Iba, Kazeno Tso'Tsotetsi, Etata, Edwatamo, Effectual counter. Twanabesu, the Kiriki Federali, Hosea, the Boham, and the Chaukai, Kabukireki, then the Kono Kenan and Nakaji. Amen. Okay, now I'll put it. Mona Buale, Mthonjana, Xolane, Baraki 28 Babutan, Kimoka, Medica, Musu was sales. And the kids be set Nobatinga, House of Apostle. Thank you. I have a little way as a service of Manham, Yaguam, Rambo, Setaka, Polobadi, Magezola, Salfas Dala. Borra pericchino adicini catasa di shop masepo mo situlo e del generale quale ritire se bane sena na tota to bua se ka rantso to bua mona di ka ba mole mo go bana di tseba o tlose re to se bua. Amen. Ha ke le dumedise bomme le bontate o se ngwa letsatsi ya buang le lona he mona ke Mike Tso'Tsotetsi o tswa lefatsheng la Thokoza kerekeng ya ICC tlase ho tsamaisi ba ntate Archbishop Edi Tso'Tsotetsi ba ntse ba nha bomme le bontate ba mpitsa Mr. Tso ba mpitsa ka Tso ke nna Tso bomme le bontate kerekeng mane ke nna moemfagedi kerekeng ya ICC ke nna moemfagedi ke a leboha Don't forget to subscribe, don't forget to follow and comment to this channel, Podcast of Apostle. You can get us, you can catch us on YouTube, you can catch us on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Banna beso, how do we get Postola? Postola yena banna ha lentse tsamaya go tloela bonyanyeng go fitlela gana jwa. Ikaba Postola ke eng? Ikaba Postola mutsu wa yona le qalo ya yona e qala kae? Hanted hobane ha research ha re etsa di research tsena re fumana hona le ditsela tse ngata re fumana hona le melaetsa e mengata e fanang ka bopostola ba bang ba re lebitso le la postola le tswa ka ra bokgerike ba bang ba re postola ena e qala New Testamenteng tsale ke batla ho utlwa ho lona ha tla ba bang ba re qala ka Jesu ha na fetha ba rutwa ba ha mar hanted bopostola bona be rena le tsamang ka bona e ka ba ke ba bibeleng kapa ke postola ya bofumo le bontate mo ke batla ho utlwa bana beso re hantle ntla re bua ka qalo ya postola le motho wa yona postola ke eng entle bana beso a o loka ka mofutshwane di nka araba ka motho wa apostola ke Jesus Christ o motho wa ona le ha ona re amohetse go tsamaya ka yona but ha o kgone ho ba le postola o sena Jesus Christ because ke ena motho wa yona ntho a teng e tloa kae meaning o na le mo e amanang le Bible teng mara along the way o na le mo e tšhentšhang ka baka le la seo rona re leng sona ya pele a kere Jesu ke nna ka ile ka mo apostola wa pele a etsa apostola ba bang mara hore e betle mona e fihle ho rona e tlile ka di missionaries ya qeteletse e tšhentšha e tswa kae e tswa nthong ya Catholic tsona ha e tswa nthong ya Catholic ho rihla ke sa tlebe ka tsela e baitseng bo postola le bo Katoliki bo kopana ka tsela jwang because nana bo Katoliki ke bo kereke bo bona e ka ba bo postola bo tswa ka ga bo Katoliki ka ga Catholic o ne o na le monno mo motho ke John Alexander Dowie John Alexander Dowie o ile a qala mo aparo ona o go apara wa o apara diaparo tse telele go ya ka mogo yena ana sa dumela ka teng ntho eo ya etsa ba Catholic ba mo agele ka thoko
ga magela ka thoko a tsamaisa lentswe la modimo a sebedisa lentswe la Zion. Alright. Tulong eo a ileng a e kgetha a re ke Zion City. A e rekile tulo eo ya ba o fetola go ke tla nthong e feng ya mo atileng o qadile ka moaparo ona wa Apostola mo ile ya qala teng e fetoa jalo ka ha le rona se re apara ka tsela e ke batla e tshwara mo Kutsho mhatlentle rona ka adoptile ntho e senyalo basically ntwena e tswa ka Catholic and ha re sheba Catholic hantle ke ntho tsa mosewane tsena because Catholic e tswa mosewana se ntho ya mona. That means bopostola bona be re le ka bona ba nna le re ke bopostola re re ba adoptile ha se ntho ya rona re ke re jenana re ka se re adoptile ka fa re adopta ntho ya pele ha re kala ka apostoli yes bothata ba rona ke ba hore eng re etsa e ka re bopostola mtle ka baka la lebitso where else pele ho lebitso e nentse le teng which is ha re sheba lentswe la apostola le hlalosa morumo again motho a tsa molaetsa ya fuwa a tsamaise molaetsa ka mantswe a mang pele re ke ra fihla ntho tsena tsa hore ho tlo tla makgowa a tlo colonize already nentse le bitsitswe ntho ya pele. Then ha di bitso re kwara o kopana le ba fele bana ba hlang kwana na bona ba hlang Catholic bo ba kopana le batho ba bo rona mona ke a ba tla kala ba tlo tla ba re ba apostola e re ke ka le mona ntho ya pele ha re kala ka bopostola potso itsena e lo re hla ho bon go le bontate mo ka fojwa number 1 ke re ke ya rona ya apostola ho mang ka pama e le mo apostola ka jeno a ka mpakela hore e hla ho bon go le bontate mo ha ona mo e hla from Jesus ka foka empa ya bo Jesus e file a jwena ntho ya ka e tokala ka ntho ya pele ha o kala o fitla ka apostola o fihla le se ke a fitla ona jwale ke nana hlole mametse ba profeta ba re kopa o rekela bopostola then ha ba ka ba re ntwena e tswa halon ho latela mabaka a itseng ka mantswe ha e sa le ntse le teng empa ba apostola hore re tere ma apostola pele le ba mo afela ba ke re go ke batho ba moya mare bana ba magwa ke bona bitsa ba go bana le rona ba re no bana wa ya bana le tsebe na rena le yona ke batla batho ba no shoka matswa le bona ke ba apostola ba le ka ba ke ba roma ja ka shintsha le tsona rona kutsho basically twitcho go hore bo apostola gale le teng ho bo go le bontate mo pele e fitla e amana le missionaries e qeteletse se itswa bua ka lebaka la hore ho tlile ba mosewana ba fika ba kopanela ntho ya rona ra be se re ipitsa ba apostola kutsho e re ke khutlele morao hantle then before re bitswa ba apostola ne re le e ka ba mohlolomong re ne re sebetsa ka setso sa rona re sena lebitso le re ipitsang ka lona fela ho officiate ntho ya rona hore e tshwanelela be re bitsa ka bopostola because the word postola ha iyo leleme la rona Lesotho seZulu seXhosa ha re na apostola mara apostola ntho e re tsebang ka ona re tseba motho wa Bibele New Testament because ba rongwa ba gale ba testamenteng ya gale ha ona mo o bitswa mopostola ha ona mo thwe mohlolomong Elijah ke mopostola kapa Mose ke mopostola but re thola ha Jesu a sa kgetha barutwa ba hae ke mo a qala mo thwe ke ba apostola 12 apostles so ke batla understand that means dibitso le ho thwe ke apostola re linkile magweng re linkile ho missionaries mara rona ha re ba apostola because ha le re phela ho bonkgono le bontate moholo that means hore bontate moholo le bonkgono ba ne ba na le tsela ya tshebeletso ya bona before ho fitla ba missionaries tsela eo ba ne ba sebetsa ka ona ne bitswa eng then re tlo kgona ho kgutlela bane ho Zion kutlile ho thatha taba e bima hore Zion and ore Zion it was orchestrated, it was created or even lebitso le wa ipitsang ka lona which is a city ke batla ke re kene ho yona because this Zion e arohane le yona ona le Zion ya ZCC ona le Zion e leng ya apostola ona le Zion e ne ya Zion bana ba futhang so ke batla ke re kene ha ke nyane ke re trata ba ina Zion but ke batla ke tsesa ho wena e mo spile re tla isa mane ho Mr. Tso'Tsotetsi aka re hlamisetse site ya hae because why ke le tsitse mona because bopostola bo re tsamaya ka bona bo tshwana bopostola o thola bopostola for example jwale ka a tswa spirit a tla ka tlomo le la isa ka tlomo bopostola ba teng ha bo tshwane le ba kovana
le ba ko vana go tshwane ba ko Free State la o kisisa jwale puo ya rona ha ona motlhare ka tshwana ha ona jwale tlametse le ha re define Postola re bo define ka tsela e sa tshwaneng because bo rapedi ba re tsele Postola bo one ba ra fela bo R1 ka ditshebeletso le ka meaparo jwale ke batla go tsetsa wena mfu gore lebaka le ke le ka mohlalo se ke la hore e le pele le ho ke wa tswa ho ba le le nthothweng bana ba ruti bo westi ba tla ka mona na ho rona Afrika ba ntse ba tsaisa Afrika already ne ntse re le teng empa bothata ba rona ne re sena buka e ngotsweng e ke ena dibuka ne ke ra tsamaya ka rona re wela ka tsa tumelo efeng tika ho ne di tsewa ke kereke ya moya aje le ba le sitre ke ke ya moya boholo ba yona ne e ne sebetsa ka kereke ya moya e ne le batho ba ka reng ke batho ba nwe ne then ha ba fuwe bana ba ratela bo dithuteng bo didibeng dibaka tse fapano ya ka tsela e ba fuweng ka yona ke ka o le hona jwale tsena ba Postola ba ntse ba le teng hona jwale o tla go to buisa le hae re buisa le wa bill already mo hono tsela mthana seva mo le re tsama ka o ona o fuwe kae ke ka ho mehleng ya pele le sa di dire le ditso ke di diba pele re ga tse ba le dire le re sa le tsebe ma o no se dibeng sa mang sa poliso ya mama re sena le tsile tare ena di dire tse ka fodi a tle ba ke bua mare bana ha ba fitla ba ta ka le tsela modi ba fumana ba kopana le batho ba already ba sentse ba rona ka to bua ka ntho e leng e batla yetsa e tshwana ke a ba ta ka la ba ba nna lona le ha ntho le nyona le ba Postola then ke a rona ka tse re ba Postola which is the really great to ya mo ene sa tsona re wela ka tlasa go ba nna go julo sna bibelo go sna motho a lo ba le ba ke bua Mr. Tso'Tsotetsi o go re background ya ha all right ke le bona bo mmele bo ntate ba tseba Postola ntate o tsamaile le nna hantle hare ke a bonkgono le bontate mong ke ka ho ha o fitla Postoleng o tla re thola re fapane o tla thola hona le dingaka o tla thola le ba profeta ene ke ka ho Postoleng wan ha o bua ka Postola Postola le mo mamedi ha e maleng teng Postola bo yona motlantana hana skupu hobane ena le skupu ka rona re batho ba skupu re batho ba moya re batho ba hlope o utlwisisa so ke ka ho Postola e na le dineo ntate o tlelana hantle hore ke a bonkgono le bontate mong pele e tla thola ke makatholiki ba re ke setsha sa Zayone jwalo but e qadile hana mono ntate Mlungisi go na le taba ye Dr. Magezola a tlileng ka yona ya didiba ke ratile ha dinyane ka batla ke amantho hatle didiba tsena a di bua ka sediba because the word sediba haholo di tumme bo kerekeng tsena tsa mabala ka hare ke sephiri jwale ke batla re link because ke utlwile hore didiba jwale ke batla re ke re amehanyenyana hore e ka ba dikereke tseno e ne le dikereke tse loreng di ne di ka ga lepato because before the missionaries ha fitla ntho e history e re ruta hore o nona le molao a witchcraft act that act e ne le yona e kwalang dikereke tsa Afrika hore di sito ba di ka performa keneng bo rapedi ba bona because ba ne ba nana hore batho ba bo rapedi ba bona di keneletsa witchcraft ka so that is where batho ba ne ba ipata ba etsa didiba tseo so ke batla o utlwa point ya ha o bua ka didiba ke re tshikolo ka didiba e fitlheletse jwang go tshwitse sediba ba batla re khutlele ho wena Mr. Mthonjana re ke bue ka taba ya Zayone o tlo tlhalosetsa hantle ka taba ya Zayone because ke le ama o re o nona le monna Alexandra ya neng a tla le ntwena a la go ka ra bo Catholic a ba sa ikemela ntho ya bo Postola ke kopa ke re tella ha yona nya e re ke tshwara mona ke dumela ntho ntate e o ntate ba e bua ba re ne ntse re na le semoya na le semoya mara re sena o arola gore di mantswana o re sena mo moruti mo ya falkhidi re sena mantsi wa mo profeta ne le fela motho wa semoya so motho na hata go nna le tulo eo a ileng a etsa bana o na o ile ha o and a go iswe ke neo
motho o na go isitswe ke le ba tla counter o na go isitswe go sebeletsa semoya tulo e Zion hantle ntle ke lentswe le hlalosang hore ke itopa e tlo etsa hore ke dumele hore itopa ho ditsebi hohle di dumela hore Ethiopia ke mo tshinya e le ileng ya bateng so once o bua ka lentswe la Zion o bua ka tulo e nang le matlase moya e etsa ke dumele ha ba re matlase moya ha e sale a le teng Afrika mona and batho ba teng ba nka ba khuta ba mmalwa ba phitseng ka ko ba e sale ba connect ko ke bua ntwa hona link Apostolic Journey Zion ka Apostolic le nthonya semoya se ho monna wa nwa o thweng ke le tona la Kandasi ona tswa kae ona tswa hona mona ba rona kae ona bo Jerusalem kwana go le ithuta ba ke motho a na ntsana le ntho ya semoya mara o tloa kae go tloa hona mona go so ke etsa ke a dumela hore bonnete ntho ya moya ha e sale e le teng mara e sena bokereke empa lentswe sa yona ke lentswe le tswang go tswa ho rona mona ke le tulo ya halla ke bohala le e tulo e halalela tsala ha ba ipitsa Postola in Zion go ba ipitsa ba kgethwa ba gongweng bohala le ta dumela ntho all right Mr. Magezola lentswe le mazayone lena ke ha bana ba re kenela ka batla ho sa bika please ke ha magwana ke na re kenela ntho ya pele ha o tseba Postola hantle e senya difela tsa tso di fela tsa Postola hona le le go duma thaba ena go biwe mashala ai ha itsela ba letsa ha o fitla pineng eo gona o sa bua ka modimo ka nako eo o nana eo gona ba Postola se bua ka eng ke mo itseng ha o fihlwa le ba ke ba montso ke bolodi mo ha ile hantle le tsona na bolodi lona le ke le bisong hantle ba le na le re patanyana go se ga re galo ya because of holoya e hlalosa ntho tse kopaneng hantle mme ka tsa ntho le tse re etsa pele di diba tsena ya go tlhalose pele go itle di be ka le jwa mwana bre pele ne re dula bo metsaneng go sa tsbalana metsi a ra fumana ka go robe le metsi go na motho a thwasa ntho ka fo a lora a bontshwa gore ha de kae Kronstadta go na le diba mo motho o ne a tloa mona a ya sebakeng se ha ka fumana metsi mo o se a dula mo then ha ka ta dula mo ba motsaneng jole ke tla nna ka la motho bana beso le ke le ka pele ke tota le ka bebeleng ka morao pele go re ka le le teng then motho ne ra ka mo go no thwe sidiba ke sa motlapele ka tsa ka sa motho ke pele mo sidiba e se e le sa then ene re ha fita mo batho ba ne ba ta mo ene re ha ba fita we ba fita ka ntho rapele go rapela o no itswa kwa twa no bona o itswa dinga o no ta o toto ere ha ba ka tona metsi utlo ba hololo e so ka e ba o sana kana go e sa tsane pine ene pina lo kwana motsi utlo le metsi da kwa pholo di fumana ere ha batho ba ba tloa mo ba tloa ba ka le metsi ao ba re ga fumana se di sentsi then se di ba so sa isitwa ka motho o ya utwa ke ha o ta ka la ba di tireke jwa o mo ga ba tswana a lo bontshwa se itse se ba kae ka ke a ta ntho tsela ke di diba tse ba tla di etsa di fapa ke ha o tla tireke ya Postola ke tireke ya metsi o ya ka pono ya batho dineong tsa bona gore ke batla re fe batho because a ke re fana ka tsebo and tsebo yo tla mse re question because re na le notion ena gore a ga tla me re question you must question things so that se tlamile gore understand le motho a mametseng a kgone go utlwisisa re bua ka eng and literally you are right tseba ka ba re gauding because theology e ngata ba fetwa a go eng and the book a dinga and it's di ngotswe ke magolo a ja molwa ke rona jwale tlametse re be aware of whatever re bua ka theology efeng ha ona le go le ka bua ka mo Africa la bua hantle ka yena we understand so that is why le bona ke batla go utlwisisa taba ya lona so that ga re bua ntho le motho a mametseng wa gone o utlwa okay batho bana ba bua ntho jwang but ke understand ke hantla go wena e tlile ka thu batho ba ne ba bontshwa bo didiba e se se diba fela wa ba bontshwa dithaba
ba tsamaya ba lo jalo ka bo le matsopa bo mang ba na bontsha dipleke tse jwang ho phidisa le ho fodisa batho ke understand ntho hore ke mo ka dileng ntho ho be le ditlhopha pele ke batla ge ditlhophe di le tabe thata ha di wa ka go no sna mo huti no sna mo bishop no sna mo tikoni no sna ba dintho tse re di kaka and dintho tsa bo kereki di kaka because now I believe gore bo kereki somehow bo retsa gore they are separate instead of kopana because if like a son of God we meet is joyous that means I must be in favor of son of God like the law a sa ile la trani so ke batla ke re ke no twa di tulo twa bo kereki bo kereki bo tle bo be teng bo fitlile jwang and bo kwa ke eng bo fitleletse jwang go be re fitleletse go thwe ke ena o na le kereki ya son of God o fitleletse jwang go be le mabitso a go na le joyous go na le ICC why re ipitsa ka mabitso a re ska ibitsa maybe ba ga ba modimo or ba ga di ba modimo go re fitleletse jwang ntong eo ya hore re be le separation e ngata jwang because ha ka shebisisa bo postola bona e ka nne le ntwe and then from 121 ka hare bo postola ho laba le ntwa e tsa gore mo ga tsamaya lo patela bokereki ba hae le mo go batla ke re toketa ba yimo ha ke re ikise le ba gore ba ba go tsise go qeteletse le dikereke tse ngata tsena tsa postola go fitleletse jwang ka mantswe a mang ha eso ka ditlwa e le ntho e le mo re di letsa tsone kopana es re ka le from gore didiba di etsaetse eng and lebaka la ka le tlotla le ba e le agolwa ka mehlogo that is why o bonang batho bana ba makhalanga yes ba ibitsa ba apostola le bona mari ya bona e tsamaya ka tsela bona ya tsela yo ha o fitla ka rona ba Basotho fena le a rona e fona ena e tsamaya ka tsela go ka mantswa o le ke o she ha o fitla bo Modimo Afrika e ntse le apostola ma e tsamaya go ya ka setso sa bo ka ene a rwana go ya ka setso then ho re te fitle mona mo ela kana e ba le dikereke batho bana ha ba tla bona ba tlo colonize o tile e le pita e le jone e le ma ba fitla ba fa ba tswa matha ha ba fitla mona fitla kolobetse a re wena ha o sa le mang ha o sa le Mlungisi o so le Amos then Amos se di ba sa hae se a fetwa e sa tlile e la e se le set mama go bontsha di mai ka le e se re buena e ka di le la ke ata ke le show se ikala se jo da di so di so tla se Tso'Tsotetsi ke a eta ka le se ba jwale he o fumana kara ena go ba le ntho tse ba di gatsa batho ba le ba tse efangedi e ne tla ka bebedi ke bona ke ba etsa go febe le mabitso a dikereke le re tsebe ditulo go latela go ba le teng ya pe lo sta mthoroto o na di mang a matla ka tsa lo sta ntho di stulo sena le stilo tsa kana bebedi gore o ne ta mo go tla tsamisa le ntse a le ka o etsa gore re ska ba ntho ya motho a le mong a tle ba e bua la bana banna a re ke re bueng ka bohlokwa ba diaparo tsa postola le phao ke skala ke le phao ke bua ka symbolism jalo ka katile ke apereng bo difapano bo dinaledi bo mesebetsi ko re bua ka le phao bo kereke ya Sanokot ya apara bolong bo re kereke ya Mr. Magezola ka mona e apara nkwe na mona wa pereng pe bana o thata bo hloka ba dintho tseo ke eng entle ka re kala ka bo diaparo re tsale ke mo postola ke apara tena le tsene ke mo hloka ba diaparo ene bo ka dile ka actually ta ba diaparo because ha re kala ta ba aparo fa ke ho tswa fela kenyana bibileng ke nana e kala mane ho bo Joseph ba piswa diaparo tsena tse ne bana bala bibele bolela jwalo go yela mane ho ba bang bibele re ba apara bo buketsa bo Esther ba apara diaparo tsa mekotla e tshwanang le aka ho yela pele ha o yela ho bo mekelisia diaparo tse tshweu ho yela bo tenolo diaparo tse tshweu kore meaparo yena bohlokwa ba yona ke eng bana beso le ntho e ne mesebetsi a teng ha re qale ka ena ya bo nkwe ha re qale ka wena Mr. Magezola bo nkwe bona bo kena kae postola hantle and bohlokwa ba yona bo se bokeng postola bo etsa eng
e ka ba bo sebeletsana le bongaka kapa mohlolomong ko kopanya bongaka le bopostola bo be intact bo sebetse ka tsela e tshwana ko a re ka le mo then re tlo kgona go bona Mr. Tso'Tsotetsi re bue ka bo di join or join a ntla wa pele bo join bohlokwa ba join ke eng then o hlalosetse bo dipurapere ke eng jwalo jwalo then Mr. Mthonjana re tlo kgona go wena le go hlalosetse ka tsa semoya tsa mebalabala ya re fitla go postola ka tsela ona ba parang tse tala ona ba parang tse tshehla na le ba ke ga le supa batho ditshebetsong le ba di aparo tse tshweu aparo tse jwang jwang le re hlalose bohlokwa ba di aparo tse mo ke eng mosebetsi wa ona ke eng then ba tla kgona go tsisa e re na o sa le motho a ke le ka rantena ya sa itsebeng ya rongeng go yona a be le kutlwisiso gore hantente ntho ena e bolela gore alright e re hape ke leboe hape nna boholo ba ka bebele ke nana bo ntate Tso'Tsotetsi ba te ba tla ba tlo kena bebeleng nna boholo ba ka ke sa ikala pele le nakala motheo mo ntse na ikadile ke tlo fitla bona ka mantswe a mamehlenya pele go no sna diaparo ha ba go bola go latela moaparo o no apara matlalo a diphoofolo go fapana then go latela maphao ao a ne a fuwa ka nako tseo o no tsebagala e ne re ga o le motho a rongwe o no rongwa pele te ka tlo apara ngwe na ne mago a fika intso no twa o thitsa mo lo batang e le thumetswa mo ntate le ba fatshe motho ona tswa le ipolela phofolo le nya hae mene e le teng a tele tlalwa le a then re fila motho ha tla ka go eo go re buela e se le yone mfile matla ka ta botse e se le mo o mo a fu o tsa mo lo batla la tau o to boletse tau o fitlo e ya pa e bontsha borena bo ile ba hae ka tsa ke mo di letsa karateng thotse o pele then ha di tata di tla mona apostoleng e tile ka tsela ya moaparo eo re se re fitlang bebeleng batho ba itse ba tla ba katoliki ba se ba apere moaparo ona wa bona o jisbo Nazareth again men always there is not to know to Nazareth again mo Nazareth a itse ka bo makabo ha ba fita ba di apere then ba le ka o re bontsha then go lata ba pone re ba apere ba ne ba bua ba re ona wa e apere ena ke mla re ka ba la madi ke ka o ga mo go be go bitu ba bona ona wa yena a apere ka botswa man thotsa re di fapana ona mo then bona ke ba fita ba re shintshela go fitlhella e se fetwa ba itumela e be khala tsa bona di tlweditsa di fapakana a tlebe ba tlungwa e batlekile go le bakala mo ka lente ha ya kala e le lesela masela a tlile a utswa ke magoa ha ba fita ka mona ba futa ba na bonya pele o fana motho na e ke hopola one day a tsebe ya sa tsebe ka futa di bua ka TV show tse ding ka poso bona le mo a dila hla o sola 7 o kutsi more than 50 years a ba ka tlalo la kwe ha ba tsele hopola a sa ifumana ma rona bo stalitsa re fitla re do mme o tso thuwe go hloka tu mo a peso go etala e represent ona budi babane ka tsa masilana na ba tlo re to change Thailand ha a ene tsi diphofolo tsena ka floka to shapa tsena a rona matsa dinga a ene tsi diphofolo tsena le mata a tsona ka le bakala bane khona jo la sa phela jo ka ke mono phofolo le ba be fumana ha bonolo go tla le be se tsaka ke ka o bona la letsa setabelo sa hao go ya ka mo ka molao ha nka wa apostol e sing ene se chinchi ha go bua ka tawe ya peso e le sela le tswa kwana aranda ke ya aranda le tsamase o fitla o le ka le fafatswa ka madi re etsa ntho eo e phele ka mo go apostol e le tempi e se bana bona jo go tokana ha ka fafatsa go ka bana le pele o fitla o yetse tse be etse tse di fapana tsa ka madi a hore go bo yo e phele wena lo ba pheko go we ntho go tloka mo ke madi ya paolo yeah ntlo kena ga khutla Mr. Tso'Tsotetsi o go phumotse Setaka nyenyane a ka phumole ga khutla mo madimo madi le seaparo di kopana jwang because wena se fitse peeling ne re sa apare diaparo tsena tsa masela re apara ntho le mo ya ka diphofolo jwale diphofolo tseno
a ke ne ntse re rapela ga ba matlalo a diphoofolo o no sna madi go tlotsang ka ga diphoofolo tseo go ke batla re kenelle mo o fitlela jwang gore le sileng re tlotse madi because Bibele le balang go thwe madi a ke re bolela jalo Bibele ntse madi a etsentse eng e le ka tsweleng madi a etsentse ga tshelo ka ga a le ya ba tlisetse a etseng and then go tloa mo Bibele go tla hape e re madi ana luanewe wona ga ka tlisetse bophelo Bibele bolela jalo e re le tla tshela a le tareng ha o se be mesebetsi e menlemi e re yetsa ka madi ana ha isi wa tshela ka ga a le tareng ma ke batla re kena ke re batla go bontshana re tlo kena ho yena re bontshane mohlolo mo mki ya ila ma ke nna ke lata ka sense ya ka because a ke wena o itsa o kene Bibeleng so nna ke batla go kena version ya Bibeleng so that re compare ntho ya hao le ya Bibele then re kgone ho bona bo Postola bona tse re khutlela definition eno bo Postola bona bo tlo fitla mo re reng bo tsama ka Bibele kapa bo tsama ka Bibele kapa rona re mo kentse ka ga Bibele e lo mo Bibele bo Postola bona blisip bona be re phelang ka bona o be re phelang ka bona ke bua ka wena le ba profita ba ba ya ha o hodulwa go be go bethu wa sanka be se ona fela o re e hloka go e hlabela ka tsa o kwa madi a tsabaka hore go boete phi ha ona mohlabula pesa motho fela is aile ka ba leba e ka ba go e ka ba ho etsa seo sa mollo ha ke tsela ba utlwa ha ona mohlabula re motho o le wa mela tshebetso ya ka ba efika ba efika tika o dire bo Postola bona ba rona nna ke tsike bolatela ka le naka la motheo e re phela ha se e Bibeleng le moya wa rona e re profitang ka ona ha ayo mo profita la ka ba bateng ka ra Afrika ka ofela a profitang e ka Bibeleng ka ofela rona tse re setse ya bonkgono ba rona empa fela bothata re sna buka e bana ba moletse yona ya hore ka etsang jwang ha ba moletse yona ka re ka etsa makwana hantle hobane hona mo sapo ke sapa Bibele ba ya Bibeleng ho thwe ntate o bana na morata o etsa sapa le tlomba la so then ha e tlo tere masla le tukwana be oduma bona aje but when ha wa be fela a bata a be le madi a ga papa ba tebe ba be an fela mar ha re tla bokgoni to bo Postola go re twella pheko aje pheko ke tla ne go twella pheko ya tata go twella pheko wa ke se bua ka Postola ka ofela go roa pa le go ka de go be sa go fela ka ke tsuve tsena tse di ka ofela ba to e tabele o bo bolele sekolo sa yo wa tseba o ya ka haholo e khutlela ntho ya hore ona ga motho mo o ya ka hore o amohetse ka tsela e jwa that's why ke utlwa le ha re bua ha ra bo amohela ka o tsala ska nna thana mara ha ona phoso tsa go ka re tshore ona le ba tlileng le bona ba hla ba tswa hole a thi ba thola hore ona le ba sentse ba bophila mara ba kgonne go kopanya ka mokgwa go kopanya ka teng ke batla o a ga ba nthonya diaparo ya pele ke tlo dumela ka mogotshong ka teng ha o bua ka mebala ena go mebala ena e re sebedisang haholo e khutlela ke mane mo o tholang hore e tlo le nka le seemo sa sedimo sa bo rona ka nako tse ding hangata ska o ntlo ho thero hulele go bo e tjena le tjena mara ha re batla re thola hore khala ya teng hona le mo e kopanang e tsela le phofolo kapo hona le mo e kopanang re ketse mhlala ka tilo e gotseng e brown meaning e connecta le lens le mo wa e fumana then mthola hona le go e tala hona le ntho mo e hlalosang e re ke tle ho blue haholo e ka e tshwana e symbolize bo metsi ntho ya blue then ya bosweu e symbolize ntho ya le godimo ka go tlhweko e le ka la ke ka moggo ge di amoetseng ka teng ha ba tla le tsona dintho tseo ke batla a ga batla ba ya ntse di bua ka nthwaleng ha ba tla bana ba ne ba tla ka ntho ya bona ya bo Postola bo ba tlang le bona hore kopane le rona jalo ka ke tshwere ke ntho kopantsweng go fitlile mo hore re tsebe go kopana o no bua ka pine o binang hore bane ba ebi mara di-instrumente tsa rona le tsa bona ha di tshwane bane ba sebedisa bo diharepa bo ding kaofela rona re kenya letlalo ho etsa hore e be ntho e leo gore ke batla e tshwara ntho ya bo dikemelo diaparo sebedisang letlalo ka mora letlalo ho na le merutlwana e teng e ne dula mona anje re qeteletse re nka merutlwana re etsa di-search re tsebe ho etsang
hore ntho eo re amoetseng ka nqane e tsebe ho phedisa le moya wa rona e connect e se e kenya le buka ena marabuka e ntse e kena le yona e le ka baka la hobane mose wa diaparo tsa rona hana jwale o sewe ho ya ka buka le ha fela e le tse ding ha re di latela di ya ka tlhaho ya rona mara e sewe ho ya ka buka. So basically bana le sekore a re se ka ipotoloha. That means bopostola ba gona ke ba leshapa. Nna o ya ka nna ha ke latela ho tsona ka la motheo re ke leshapa